Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kinoyalam Jignakai School for Teacher, kemudian Hapok Shatri, juga all Meghalaya for Teacher Association, Hakakat Pradrik Unai Wing Arjar Pausau, Klaterwa Hakmat ke Sorkar Jela, Ban Pinskemno Ekakam Hikai School ke Jongki, Pada Hakaju ke Poru, Begijing Siu Tulop, ke Dibenlong, ke Bemari Ringkat, Beginakai School SSA, Namar Begitrehi, Yakaju ke Kam, Hakaju Hi ke School. Ujian Secretary Jangka Association Ba Frederick Lingdo Hakajing Keran Bekilat Pathai Kubor Hadim Belawai ke Jingalang Belakot Penlong Du Commissioner and Secretary Ketenak Pulih Putih ke Sorkar Jela UJ Kumar Mantri Ulong Bak Association kan sayo yakajubab tak hadu ubnai rempang arajar pausan onda ke Sorkar Kelakot Yakran Biang Sashisien. De halon juga ne kesini mentang ni for teacher ni wanlang ban nilai yakran isu pun ki isu rengkat ban ki SSA teachers kebang nilai yakran de ngila buru hakmat juki ban kalian jungi ki for teachers keba mensua ngide lang kajui rede tangadien ngila sprint no yangi kubta for teachers keba yangi labai dengan yang jok state government de hapo jok ne ka meeting benda kesini kebang nilai yakran but nagaleng juga sorkar ini ba kila ishim ini kilat ki point nagaleng jum ni kum bagi labo nagaleng jum for teachers kawai ka bah khmat e labo kade halor ka regularization ka ba nagaleng jum kum for teachers kum ba siajar sanspar poingot ki for teachers ni lakmilanti bagaleng nagaleng sorkar kan regularize no yengi nanta pade ngilaburu hakmat jong ka government halor jong ka equal pay for equal work. Mar baro sikatna hadu manta manehi ni ki for teachers ni yo khat prajar katba ki SSA no ikai bade ki yo arpusaw arpajar arsawajar asfut asa head teacher. Tengi sngo ba ni trailang ka ju ka school ni share lang ka same workload te kumtang ikerpa re government ba kumkani ki jigi fair kam dei bandal show apadeng ka ju ka school. Jadi nak kata daun ibu akumat jangka government ba kan penyam halor jangka ni ba ilayo seluruh dah kubur ba ilayo ikajingnya ya kajingnya menjur nak le joki ruba kin sampai kerpang halor jongi halor kani ba lada ki regularize ngi ba kin siu enhancement biang ngi ru kin sailang kaju kumba le lang baru fight ha kaju ke school tinggi sutenat halor jangka ni. But nagaleng jungi kung ki for teachers nila pandro kaway kata kalomba kin sumubaha ban ay di yangi alor jong ka personal account baro sikatna kidan nagaleng jungi karo friends jungi kiba na pogaro hills kilayo ki personal account jungi katba yangi paringi sani nimyo apo personal account kumta ngila kerpat ka meeting mamane bat kila ruban simpia lo kani ngikatban ngin sayo ya kini ki jubab ban ngin sayo no ya kini ki personal account hagi account jumi ni la ya kran ba nakaliam jongka kini ginong ikai ki bade pas NIS arjar khatyo arjar haju arjar khatndai ba nakaliam jong kini kitu kinong ikai ki bade ki in service teachers kila yo jeng pensyai ba kitu ki in service teachers kila mantap kam then halor ka taru nilai pandu ya clarification nagaliam jong education department halor jong kini ki MTET ban kila pensyai ngi MTET certificate kila man margi sayo ay jubab hadu bunai February 8 right bagi sa pensyai ngi kila man perle ngi special MTET for in service teachers ligi SSA teachers ban yaki for teachers hukum ju na kabantay kito ki bamsim parlapas ya kenika MTET umat jong sarkar ba lagum no ban consider yang ya kenika sitet ru bikin consider no kawai ni certificate kabay ya kajo kerdan bagi MTET te namta pade tangkini kiba nagale jungi kum ki for teachers kiba ngilapo but ngilayo objective ba kitsa khot yang ingi sa sisien banyak keran malor kane but most probably in try February
Untai ingin sayo ay jumpa mobiang halor jom katum ay balak pagi ni meeting kita kesini. Baru sekata iyo lang daka ju kalon som ka akong kabadai jom ka school. Te naka school pare kisa ay bingi shiki account ni. Waras hakiat kiwi bedi district jom ki garo pade kila yo direct ba sa personal account ko jom ki klam dan kam ban late sa kataka SMC account. Jadi nak tak tahu ni punsin ni siam jing baha haga ba yadai bat kani mar baliu ba ngi kum ki for teachers itu ki ba siam jing nak tahu problem ki babun ba ki secretary jo ki school pair kim lab ka kelas lam no te babli ngi kum ki for teachers ki bangiam up ni itu lab ngi siam jing lada ki secretary ki SMC ki pen slam hadin balad yo order hadin balad yo ka order ban yo layo tulup te ka shimjik ba nilai discuss punsi na lor kani ban nilai miru ki department education department but ila person ni ban shim ya lo tadi ni kan Atu judan ni pada insyaallah no school piki ot yang pada yang kata sendiri ni piyo kemadi ban yo na nilai keren na po jong association but kila don ki bopen pau lor sakane ba kaladon ke jingot even wan ale for teacher ubayo khamdu naru tente busa ot khambun haki SMC tinga karpan ru ki SMC ba halon sakading yo ban yo snow ha ba ye krana po association hadu kanu ki ut ki jajat ki for teachers namar ban lor bingi nang yo nana school minang sho ot shusho ha ki school Taka jingot tingin na ban tip kat no ki ot la neki ice mo bahaya dala diru ban persyan ya kasmo ru katar nang ong nrai ina kapal ban jento lalong ki SMC bakin like mo ini ki for teachers bakin sangat tu kai ko di personal account ila yo ba yo kubor mata kasni ba kin sak I know ini direct sa account jumi ko ki for teachers